ngo niba uduce two muri Kivu amajyaruguru hejuru ya Goma dutangiye kuraswa na drone, hari ubutumwa Kinshasa ishaka guha M23 twaza antene Kibati kwarasa bakoresheje drone z'inkokobotsi zikaza kubatera urwokotsi rungana kuriya muri kona imbere zanyu. Ntabwo ari ibintu zabaye para accident. Yamaze iminsi ivuga yuko Wazalendo na FARDC batagifite ubushobozi bwo gukoresha drone nyuma yuko control rooms ndetse na commanding post Kisangani zarashwe na M23 bagaca gasuzuguro bakoresheje YA n'izindi drone z'inkokobotsi zagiye zikisangani maze bakarasa bwa burinzi bw'ikire bwa D4 destroyer 4 maze noneho igihugu cya Congo gikongera kuza kubaka. Ndakubwira uburyo systematic bubatse Kisangani muri kintu cyose gishinzwe. None bino bisasu byageze Kibati muri Nyiragongo ni gatiki kuri twaza antene. Ndaje byose mbikubwire gusa buri wese wabyumvisha umutima wakutse. Bati M23 bayizi ku buryo budasanzwe. Aha mvuga na birometero byinshi birimo uturutse mu mujyi wa Goma. Oya ni muri Nyiragongo kandi uzaho Goma iherereye. Ndaza kwakwereka kandi kimwe ku kindi waza kumenya ibyabaye. Si byo gusa Kibati yo muri Walikale naho ngo hafashwe. Hakomeje kuvugwa ambuscade irutura yakozwe na Wazalendo bakoreye M23. Nimba bino Wazalendo ivuga ari impamo, abagabo nabo batangiye gukora ibishoboka byose ngo bereke M23 yuko atakiri babandi, ahubwo bahinduye strategy z'imirwanire bagomba kurwana na M23. Iyo kari tubona naho Wazalendo ngo kuri ubu ngo kugenzura. Gusa hararinzwe imbaraga za gisirikare za M23 bagomba kuza geta bayisubiza kano gace ka Kibati banakomeza imbere. Ibyo biranajyanana n'iki? Biranajyanana n'icyo M23 imaze gutangaza. M23 yateguje urugamba rukaze FARDC, ikindi gitero kimwe kuri M23 kwamburwa uduce twose position FARDC ikoreramo ndetse no gukomeza mpaka ku muryango wa Tshisekedi Chilombo ngo niyo ntero kuri ngo ya FC23. Ni itangazo rikomeye cyane bashyize hanze, ndari gusomera inyuguti ku yindi nana kimwe nshizigima ku mugambi M23 ifashe n'icyemezo ihagurukanye muri no rugamba rutoroshye kuri FARDC mu gihe ngo babongeye kugaba igitero gikomeye. Kubera iki M23 ivuze gutya mu gihe muri Kinshasa agiye guhindura itegeko nshinga referendum yo kwemera Tshisekedi Chilombo indi manda, ni manda itari kuvugaho rumwe ariko si manda imwe, don't you know, ahubwo ngo ni intangiriro z'ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo. Ndakakubwira uyu mugabo Tshisekedi ni umuteguzi sana, ngarika babiri bamuri inyuma, niyo mpamvu ndakubwira icyo bari gutegura ku itegeko nshinga rya leta ya Congo ndetse umusaro wabyo isa nkugeze kure. M23 impamvu yagurukije kino gitero nanone ngo ifitanye isano n'ibi bikorwa bya Tshisekedi Chilombo, niko mu masesenguzo atangiye kwihuza. Turabigarukaho. Si byo gusa mu buryo butunguranye cyane muri Minembwe habaye irasana rikomeye, indege za Tshisekedi Chilombo zarashe ubwoba bwinshi mu basivile. Ni mu gihe kandi muri izi ndege zivugwa Tshisekedi Chilombo yongeye kumanura izindi ndege z'indwanyi Sukhoi Su-35 nazo zageze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Congo, aho zigiye gutangira gukoreshwa cyane cyane mu bitero bikomeye kuri M23, ariko bavuga ko Rwanda ruri inyuma ya M23 ubwo narwo bashyira mu majwi. Turabigarukaho. Ntago ari byo gusa ndaza kubwira ibiri kupangirwa Walikale, Kisangani, Ababirigi n'Abafaransa, ibimodoka bya gisirikari ndetse n'ibikoresho bidasanzwe biri kurundwa muri Kisangani, ibindi kazanwa muri Kigoma, Walikale n'urugamba bitegura gukora. Niyo mpamvu M23 nigomba gukinyira igakomeza kugira ngo itange isomo kujya idahabwa isomo. Unyuranya nundi arakubitwa. Uko niko biraza kugenda kuri tele. Buri wese yiteguye ku rugamba ruremere yagiye kurwana muri iyi minsi iri imbere duhereye none. Ndaje mbikubwire uko bimeze. Hatari byo gusa Congo iri mu rugamba none rwo kuyobora la francophonie, ibihugu byinshi batangiye kubigeramo, aho umukobwa wa Lumumba ari umwe cyangwa se ari umukandida president niko twavuga umuryango wa francophonie uzabahanganye na Louise mushiki wabo kuri umwanya. Benshi batangiye kuvuga yuko bitewe n'uburyo Congo ifite ijambo rikomeye mu bihugu byinshi ku isi binajyanye na strategy bari gufatanya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'igihugu cy'Ububirigi gifite ijambo rikomeye cyane muri la francophonie, dore ko ari Ububirigi nta Faransa. Ngo bishoka cyane cyane ko Louise mushiki wabo atazatsindira iyi manda, niko benshi bavuga. Abandi bati nkwe ntago muzi ko Louise mushiki wabo ari intellectuel, ari umuhanga ukomeye cyane mu politici biri mu maraso no mu mitsi, umushu uzi neza ibyo akora. Ntabwo uyu Lumumba ashobora kumutsinda. Louise mushiki wabo toujours azakomeza kuba umuyobozi wa la francophonie. Ndaza nkubwire aha bari muri Tunisia zagenze gute. None se nkubwira ko ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigiye kuvaho ku ngabo z'u Rwanda, urabyemera?
uravuze ngo hoya u Rwanda rwo gushaka uko rwava muri ibintu bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari icyo yavuze, ndaza kukikubwira kamwe ku kandi umenye ko nta kimwe isiga inyuma. Ibyo si byanjye, ahubwo ndakubwira kamwe ku kandi kubyo gutangazwa mbere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Jewe muramukanye tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026 ndumugwa Kamanzi w'u Rwanda. Ngo ikaze utugene ku musozo, ikaze kuri mwese. Maze unyemerere ne gutinda amakorosi ngo ngutinzatinze ube wanarambirwa utari wamenye ibyazindukiye ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo ujye mu kazi uzi neza amakuru yahagukikije. Reka mpiranga itegereze neza aya mashusho n'iyi karita. Wabyitegereje amashusho ariko ariyo duheraho tubanze tuyasome. Hari iminara itatu ubona imbere yawe. Umunara wa mbere ututse mu kuboko kw'iburyo ni umunara muremure, wa kabiri ni umunara ukurikirana none mu burebure, wa gatatu ka umunara mugufiya ukurikije ibyo ubona ku mashusho. Sivyo? Yego. Gusa inyuma y'umunara wa kabiri nimba ariko navuga, umunara wa kabiri wo hagati uri kubonamo igisa n'umwotsi w'umweru kizamuka. Sivyo? Hejuru yawo akaba igicu cy'umukara kirabura. Urakoze kubibona. Hanyuma hino urahabona ikarita. Ikarita mu kuboko kw'ibumoso hagana hejuru kuri aya magambo yanditse urabonaho agace kitwa rutoke. Aka gace ka rutoke uko kamanuka neza kagira mu gice cya Keshero, ubwo nyine wanyuze mu bice bya Rusayo ugakomeza ukamanuka. Hanyuma uganye hino gatoya urabona Mutaho Institute, ubone Kibati Institute, ubone ndetse na Kibati na Rukoko. Byose na gace kari muri cyangwa se ni namashuri Mutaho ndetse na Kibati Institutes ni amashuri ari k'ikara karere ariko yaranashyize mu ruziga ni muri Kibati n'agace gato ka Rukoko. Abatuye ndabasuhuje mwaramutse. Hari umurongo w'umweru ubona hagana hasi, sibyo? Ndavuga ahangaha mu gice cy'iburyo kuri iyi karita. Uyu murongo ni umupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Itegereze neza ututse kuri uwo murongo ugera Kibati hariya mu ruziga rwagati munsi ya karagashure urabona ko ni ibirometero bitari byinshi. Tubarishije amaso yacu turebye kuriya na ibirometero 15 birimo nivyo. Hanyuma tuvuye kureba kuri iyo karita niki kiri gutangazwa none kuri terre cyangwa se niki kiri kuvugwa muri ako gace. Indege itagira abapilote yateye mu buryo buteye ubwoba ibirindiro z'ingabo za M23 Ikibati. Ni mu karere ka Nyiragongo mu gace ka 3 antenne. Nivyo muri kano gace nashyize mu ruziga hariyo position ya M23 inyuma y'iriya minara. Kuri iyo position bari barashyizemo abasirikari bafite imirimo itatu y'ingenzi. Umurimo wa mbere ni ukureba abasirikari bose baturuka mu ishyamba ry'ibirunga cyangwa se parike y'igihugu ya Virunga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kuko ni igice gisa naho giteganye nacyo ugana mu gice cy'Iburasirazuba bw'Amajyaruguru, kugira ngo abasirikari bariyo ba Wazalendo bate kuzamanuka bajya kugaba igitero muri Goma. Byibuke ko muri Virunga higeze kuvugwa ibitero by'Abazalendo bavuga ko korana na FDLR bashatse gutera nanone igice cya Rucuru baturutse muri parike y'igihugu ya Virunga, n'indi sho bashatse gutera baturutse muri Rutoke muri Nyiragongo ku kirunga cya Nyiragongo ngo batere anga muri Kibati. Ntubyibuka iyi position rero ya M23 iri muri kara gace, iyo niyo mpamvu ya mbere tuguma bahariya. Icya kabiri ni ukurinda iriya minara. Muri iminsi urumva ko muri Goma hari connection iyi nziza cyane ikora neza. Iriya minara igenzurwa ubu na M23 irakoreshwa cyane. Birumvikana kandi ngaho ntabwo ari no gupfa gufata icyayenge, kuko bishuka ko umwanzi yaza agakoresha uburyo bwe akabinjirira muri network maze akabasha kubateza umutwe. Ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kumenya Kibati, itegereze neza kuri ya carte, iyo karita ubona imbere yawe. Hanyuma urebe kugapwe kumweru rwagati rw'urugo ya Kibati, ubwo ndavuga ahangaha urabona umuhanda usa n'uzamuka. Suitegereza, yego uravuze ngo ndawubona. Uyu muhanda uragenda ukajya muri Rucuru centre na Nyamirima ariko kanamanuka ukajya mu mujyi wa Goma. None se reka nkubaze, ugenzura Goma utagenzura umuhanda uturuka muri parike ya Virunga, ubwenge bwawe burimo kubara?
bavuze ngo hoya kuko M23 izi neza ko umwanzi yaturukayo akaza gutera umutekano muke muri Goma. Niyo mpamvu M23 yashyizeho izi barrière cyangwa se yashyizeho iyi position yo kurinda kara gace kugira ngo adui naza ahita kwitwaza ako kanya. FARDC nayo ngo yarabipanze neza. Break nsubira inyuma gatoya. Hari amaze iminsi havugwa iby'urugamba rutoroshye muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Rutsuru hagabwa igitero cya drone kuri ya nyubako yari yaragenewe uhuze ibikorwa bw'abagore. Bivuga yuko ariho ngo General Sultan Makenga yararyamye ngo bagiye kumurimburirayo mbere yuko ajya gusoza amahugurwa yari yatanzwe na M23. Gusa biza kugaragara neza ko FARDC yasebye kuri icyo gitero kuko nta tangazo yigeze igaragaza ko Sultan Makenga ari nagakomere ku kiganza yagize. Buretse amakuru akomeza agira icyo tubwira kuri 2010 uko byagenze kuri ibitero bya drone. Nk'uko byatangajwe n'abatangabuhamya benshi bari muri ako gace, ng'igitero kibasiriye ahantu hagisirikari ahereye hafi y'umupaka wa Congo n'u Rwanda. Nabikweretse tureba ku ikarta. Ayo makuru avuga ko nta musikari wa M23 wari kuhagera wari kurokoka icyo gitero. Ntabwo bigeze bavuga neza ngo bahamye ko position ya M23 yakubiswe neza yahamijwe 100%. Gusa abatangabuhamya akavuga yuko aho igisasu cyaturikiye iyo haba hari umusikari wa M23 uhari kurokoka byari hafi ya ntabyo n'ibyari gushoboka bitewe n'uburemere bw'iturika ryahumvikanye ku buryo butangaje. Bakomeza bavuga bati ingufu z'iturika bivuga ko zangije cyane inyubako iri mu metero bike uvuye ku Rwanda. Ngo aka gace tutse nyine umupaka w'u Rwanda ubona ko bisa n'ibiteganye. Inyubako zizari zaturitse cyangwa se zangiritse ku rwego rukomeye aho iki gitero cyakubiswe. Ni igitero cya drone ariko bivuga ko ari ya FARDC. Amaze iminsi itari mike yabavuga ko FARDC itagifite ubushobozi bwo gukoresha drone zabo. Uzi impamvu? Drone nyinshi za FARDC cyane cyane drones zisuka ibisasu za Sechkane anazo zikunze kuvuga cyane muri izo operation. Nubwo kuri uyu munsi avuga n'izindi drone zitandukanye, amakuru akanemeza ko Winglung kabiri zatangiye gukora muri izo operation zose zagurukira Kisangani. Dore impamvu byituma indege zikora izo operations zo kurimbura zituruka Kisangani. Kisangani hariyo control room nini zigenzura buri kintu cyose kuri izo drone. Ni drone zikora ibikorwa bine by'ingenzi. Icya mbere ni drone zigaye ibitero. Ibyo byo ni no doubt. Zishyirwaho ibisasu na misile zikazajya kurasana runaka. Iyo mvuze ibisasu mbi za bombe. Kabiri ni drone zikora ibikorwa by'ubutasi, surveillance. Ubutasi bwimbitse cyane. Gatatu ni drone zikora ibikorwa wakwita ngo geographical data, gutanga amakuru ya gace runaka. Muri make reka dufate nk'urugero, nimba Kinshasa gutegura kohereza abasirikari wenda muri Walikale bazarwana muri Kivu y'Amajyaruguru, bagomba kuba bazi neza inzira bazanyuramo. Wenda akatufate nk'abanyamahanga cyangwa se abacanshuro batazi neza ubutaka bwa Congo, nubwo atari bo gusa ahubwo n'abakongomano ubwabo bitewe n'uburyo uruhuga ari runini baba batazi ubwo butaka bw'iwabo. Icyo gihe rero amakuru ya terrain bayahabwa neza n'izi drone. Icya kane ari nacyo cya nyuma izi drone zikora cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, ni uburyo bwo gukumira iterambere ry'ingabo za M23. Nyine muri bwa butasi bwabo izi drone hari uburyo zikora zikinjira irindi koranabuhanga rya M23 ryo ntibashe kumenya neza ibijya mbere, ibizwi nka GPS jamming cyangwa se kuneutraliza imbaraga za M23 mu ikoranabuhanga. Izo bikongera kuzana igihombo gikomeye nyine birumvikana M23 iyihanganye na FARDC. None rero Kisangani nizo M23 yahagabye igitero, ndetse icyo gitero cyaje guhombya bikomeye FARDC, cyaje guhomza bikomeye Leta Congo kuko mu byaturikiyeyo haturitse ibintu bitatu by'ingenzi. Agace katuritswe n'amafoto akagaragaza bwa mbere ni control room, aho igisasu cyanyuze mu idirisha ry'ikirahuri kigagenda gaturitsa imashini ziteretse muri control room. Nibuka control room umva icyumba kigenzurirwamo iguruka rya za drone. Kabiri haturikijwe data facility, ububiko bw'amakuru atangwa n'izi drone. Usibye kuba amakuru agenzurirwa ku mashini ndetse agafite na za remote n'uburyo kohereza drones mu bice bitandukanye, hari aho amakuru abikwa ibyo twabyita nka database cyangwa se aho ububiko bw'amakuru. Aho naho harangirijwe. Icya gatatu ni antenne ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere bwa D4 nabwo bwangirijwe ku kigo cy'indege cya Kisangani, uburinzi bugenewe kurasa za drone ziri mu ntera nini. Nibyo byangiritse. Nyuma y'uko byangiritse twabikubwiye ahangaha, uwitwa Lieutenant General Jean Mbanzamwilambwe yaturitse Kinshasa azanye n'indege ya cargo nini izanye ibindi bikoresho byo gusimbura ibyari bisanzwe. Umva ubugome Kisekedi Chilombo yakoze.
ku kibuga cy'indege cya Kisangani amakuru avuga yuko hari uburinzi imbere bwa D4 bumwe, ubu yazanye uburinzi bwa D4 bubiri, aza n'ubundi burinzi bw'ikirere butebwamenyekana izina busho no guhanura indege y'indwanyi fighter jet, ariko ahitazana abandi banyamahanga, dore ko abanyamahanga babiri kuri iki kibuga cy'indege bari bishwe, ndavuga Bangkok Kisangani, yazanye abandi babasimbura bari mu umwe w'umunyamerika bo gukora igikorwa cyo kugenzura izi operation cyangwa se gukora bino bitero. Nimvuga umunyamerika we gutera hejuru ngo hoya, ntubizi ko Black Water ya Eric Prince isanzwe iri muri Congo isawikiriza uzunguza umutwe ngo ye. Eric Prince abahanga yohereje ubwe yivugiye n'akanwa ke nabashoye kugenzura za drone nka Sechkane, Winglung, Biaktal n'izindi zidasanzwe. Niyo mpamvu izi control room nshya zazanywe aribo bazirimo nyirizina ku isi rya Faransa, Ababiligi ndetse na Amerika. Ngibyo byashyizwe Kisangani. Kuba drone yaje karasa neza Kibati kuri 2010 ubu nta gitangaza kikirimo. None ni drone zinaza ku buryo butabonwa, mbere ya 20 izo yabonaga ikabivuga ngo baduteye drone, uko ni ibikorwa byarangiye gusa. Kwate niki FARDC yashyize muri nubanga ryabo cyangwa se bino bikorwa byo gaba igitero biratangaje. Gusa ntago bahise batangaza ngo ndabwo by'ikino gitero, nubwo inyamakuru zinshi byagiye bivuga yuko ari FARDC birumvikana. Rina cyane yuko bavuga ko nyine FARDC iri gushaka guca intege 23. Ubwo kuri inyeshyamba ubwazo zizaravuze ko zahagaritse ikigo cy'ubuyobozi cya FARDC Kisangani, bigorane cyane ngo kuzongera gutangiza ibikorwa bikomeye. Kandi noneho bitewe no ko amakunyazi avuga ko yarashe Kisangani, bamwe bavuga yuko bigoranye cyane ko yahita itangaza ko ibitero byatutse Kisangani bikarasa kuri Kibati, bitewe no kuvuze ko bahashenye burundu, nubwo nyine kubaka bifite amafaranga nako kanya. Ibi rero nta tangazo rirasohoka ku ruhande rwa M23 rishinja FARDC bagagiye igitero muri kano gace Kibati yo muri Nyiragongo, uzumve neza. Na Congo nta tangazo rirasohora igaragaza ko yahamije muri Kibati, nubwo ari cyo yangije muri Kibati. Uyahaya turahari kujya dutegeza amakuru yanyasohoka kuri kino gikorwa. Reka nkomereza ngaha tugiye mu yindi Kibati. Nanone ni Kibati ariko yo mu gice cya Walikale. Twe turi muri Nyiragongo, tugiye muri Walikale. Itegereze neza ibintu bibiri nanone imbere yawe. Hari ifoto ubona ya centre nyirizina Kibati. Ni centre igaragara neza cyane ko irimo inyubako zitandukanye, inyubako za etage, inyubako ngufiya, izimbaho ndetse n'iz'amatafari, n'imihanda y'igitaka. So habona ndavuga mu ruhande rw'ibumoso imbere yawe. Uritegereje neza ubona neza ko ako gace koko ari centre ikikijwe n'ingo z'abaturage. Urakoze. Twigire hino muri karita y'uruhande rw'iburyo. Turabona ibice byinshi. Ndagira ngo ubanze urekara agace nashushanyije karimo hagati mu ruziga. Urabonamo Kibati. Hari handitse Kibati nyirizina hagariho muri Kibati centre. Oya, ahubwo hariya niyo Kibati itangira ku misozi y'ishyamba rya Kibati. Agace ka Kibati nyirizina centre ya Kibati dore irahanga mubona ko gafresh. Niyo Kibati centre iherereye. Hejuru yayo hariho agace kitwa Habula. Imbere yaho ndavuga bwana mu gice cy'Iburasirazuba hariho Kashebere, mu gice cy'Amajyaruguru bwana mu Burasirazuba hariho Kimoho, hanyuma hepfo gato hariho Kanja na Borora. Iminsi ishize mwumvishe imirwano yabereye muri Borora, ariko iturutse hepfo gato muri Mahanga ndetse na Ngege, Kangati na Bihambwe ndetse n'agace ka Kishanga. Ibyo cyo byose ndabivuze biri imbere yawe. Ukomeza ukanyura muri Borora ugagenda wajya muri Rushowa ukazajya muri Masisi centre. Ibyo ntubibona. Mbaza ngo imirwano byagenze gute muri karere. Kuva tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu, nubwo imirwano ivuga ko yatangiye tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu. Agace ka Kishanga kari fatanye n'agace ka Ngege cyangwa se Ngerere nk'uko iwawe akita, n'agace kuzuye abarwanyi ba Wazalendo. Uvuye Ngege umanuka epfo ntabwo ari kugaragara hariya. Hariho agace ka Rutoboho ndetse na Mitwa, utwo duce natwo turimo za position za FARDC na Wazalendo, kuko hari inzira yakuvana aho ngaho ikakugeza neza Useni winjana muri Walikale. Niyo inzira iyo ku butaka cyane ya bugufi inyurwamo n'abasirikari b'Abazalendo na FARDC bazanye ramfort ibiribwa n'imiti cyangwa se amasasu baturutse muri Walikale. Amakuru yemeza ko abarwanyi ba Wazalendo batangije igitero kuri Kibati bataturutse ruguru mu nzira ziva muri Rumanji, ndavuga kuri umuhanda munini mubona hangaha uragenda ukagera Rumanji gahora mu mihanda uzamutse ukagera muri Pinga. Ntago ariyo baturutse hano muri Kishanga. Kishanga position irimo ni position ngari kuko ihuza nabo muri Ngege, Kangati mu ruhande rw'iburengerazuba kuko bihambwa irimo ko 23. Hanyuma abangaba bagahita batera indani muri Kibati. Barashe Kibati bangana 23 yari indani cyangwa se muri kano gace ka Kibati ariko atari muri centre.
bayirusha ingufu barangira n'agace ka Kibati isanzwe bakigaruriye. M23 ikomeza ruguru muri Habura, ari n'abaturage benshi bahungiye, abandi bahita baza muri Kasebere, ari naho abasirikari ba M23 baparitse, abandi bahita bavana no muri Masisi bazana ibikoresho bya gisirikari barunda muri Kasebere. Urumva muri iyi position harimo abasirikari benshi uruhumbira jana ba M23 bategereje iki? Bategereje kuzuza ibikoresho n'isaha ya nyayo yo gaba igitero kuri Kibati, nanone ngo bongere bayisubize nyuma ko Wazalendo na FARDC badekaraye ko bayifashe. Ntago ari ibyanjye do. Nyuma y'iminsi ibiri imirwano FARDC na VDP Wazalendo bigaruriye umujyi wa Kibati mu gace ka Walikale. Niyo magambo yanditswe ku rukuta rwa X bwa bamwe mu Rwanda ishyaka Wazalendo ndetse n'abanyamakuru bamwe barimo Batubenga n'abandi bo muri Congo. Bati umwanzi M23 yishyize mu myanya yerekeye imisozi ikikije aka gace kugira ngo yongere kwiyubaka. Ikibabaje nuko icyo gihe bazaba bamaze kwirukanwa kure cyane yahangaha, niko banditse ku rukuta rwa X. Nivyo M23 koko yashyize ingabo zayo mu gice cy'uburasirazuba bwa Kibati kugira ngo bareko bakongera kuza. Nitegereza neza ugaha amaso iyi Calitin, urabona ko koko agace kakikije nk'uyu nguyu bwawo n'umusozi murahita mubibona ahangaha. Ibintu bimeze nk'imihiriko ni imisozi. Ngo nimwo M23 iparitse yitegura kuza. Gusa Wazalendo nabo na FARDC bari kuzana ibikoresho nyukunya muri Toboho na Mitwa biva Walikale bazamuka Kishanga ngo bateringa mu mituga barwanyi babo. Gusa Ngege na gace ka Keziba buzemwe abasirikare benshi. Abangaba nimvuga gace ka Ngege na Kazinga munsi ya Mahanga na gace nanone k'ishyamba ryari kagera nanone mu cyerekezo bya Masisi. Aha bigakomeza gutera icyoba ndetse no kongera uburemere bw'imirwano, uburyo kano gace gashoboka kagiye guhita gahinduka akavuyo k'intambara. Unuvuga ngo Kibati, Kisaginga, Habula, Kasebere, Kangati, Bihambwe, Mahanga, Burura, Kanza, Kimoho, Ngege, Kazinga n'agace gato ka Rushebere. Ashobora gutangira kuvuga intambara ipanuye byanyabyo. Wibuke aha hari ubwo FARDC yoherezayo indege zo kuza kuharasa za drone mu bihe byashize twarazumvishe. Ntabwo tuzi, ntabwo nzi ko n'uyu munsi wenda bashobora kubikora, maybe ko babikora cyangwa se niba bikore. Kandi ibyo mbivuyeho nje kwino tangaze 23 agene FARDC na Leta Congo bati homba ni homboga mucunge sana mutaza kwisama mwasandaye. Kubera iki? Ni icyemezo 23 yafashe kitarimo ukwihanganira FARDC kuri inshuro ngo bagiye kubona umututu w'imbunda utoka kuri 23 bagiye kera kubusa, bagiye kubona igihano. Igihe kirageze ubu tuzahuza inshinga gutera imbere. Mu gihe cy'ubu ni ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje ubusasi bwabwo bw'ubwicanyi. Ni ku rukuta rwa AFC 23 ni ka magambo yanditse Alliance Fevre Congo bati ndavuga 23 iti umutwe wa AFC 23 uzasubiza ibitero bishya bya FARDC n'abafatanya kurwa bayo wigarura uturere dushya kugira ngo ashyirweho umupaka w'umutekano ushobora kurinda abaturage b'abasivile mu buryo burambye. Ikomeza igira iti umuryango wa Alliance Fevre Congo Mouvement M23 Mars urashaka kumenyesha abaturage bose ibitekerezo byabo ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga ko umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Congo urimo kugabanuka gukabije bitewe n'ibikorwa bya gisirikare byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku baturage b'abasivile ndetse no ku myanya nyinshi y'ingabo zacu. Bati mu zumweru bishize kwiyongera kw'ingabo ku rugamba byagaragaye binyuze mu kohereza ingabo nyinshi, intwaro zikomeye, ubushobozi bwo gutera mu kirere no mu turere twinshi cyane cyane muri Minembwe, Masisi, Numbi ndetse na Walikale. M23 iyi mirwano igaragaza umugambi ugaragara wo gukaza umurego mu buryo bwa gisirikare. Bishobora kongera gukaza umutekano ndetse n'ibibazo by'ubutabazi kugira ngo umuntu bibasirwa muri aka gace. M23 iti AFC 23 ifata ibikorwa nk'ikibazo gikomeye ku baturage b'abasivile ndetse no ku mbaraga zafashwe mu cyangwa se position zafashwe mu korora amahoro. Ituze n'ubuyobozi bwiza mu turere twiyabohowe bikomeje kubangamirwa. Iti kubera iyo mpamvu uyu muryango ushimangira uburenganzira bwawo bwo kurinda abaturage ndetse n'usugire bw'uturere dutegekwa nawo. Ndavuga 23 iti kugerageza gutera cyangwa se kwigarurira umujyi wa gisirikari cyangwa se agace kacu tugenzura bizakemurwa mu buryo bukomeye bungana kandi buhamye hakurikijwe amabwiriza yo kurinda abaturage no kubungabunga imitungo yabo. Iti
AF23 izafata ingamba zose zikenewe kugira ngo ihagarike ikibazo icyo ari cyo cyose gishobora guhungabanya umutekano w'uturere turimo. Zongeye kandi AF23 irasa umuryango mpuzamahanga, imiryango yo mu karere n'abafatanyabikorwa mu kurengera uburenganzira bwa muntu gukurikirana hafi imiterere y'ikibazo muri Burasirazuba bwa Congo no kwamagana igikorwa icyo ari cyo cyose cya gisirikari gishyira mu kaga abaturage b'abasivili. AF23 ikomeza igira iti AF23 ikomeje kwiyemeza kugera ku cyerekezo gishingiye ku ishingwa rishya ry'inzego, ubutabera rusange, umutekano rusange no kugaragara kwa leta ifite inshingano ishobora kwemeza icyubahiro, ubusugire n'iterambere ry'abaturage ba Congo. M23 igaragaza neza cyane ko ikiri gukora ari ukurengera abasivili ndetse no gutuma ubutegetsi bwa leta bubaho. Iri tangazo rya AF23 ribaye nyuma y'uko FARDC nayo yakoze ibikorwa byo kwitegura urugamba ruremereye cyane cyane mu cyerekezo cya Walikale na Kisangani, aho bazanye ibikoresho byinshi bya gisirikari, ariko ibyo ubwabyo bikanaza hiyongeraho igikorwa gikomeye cyane muri politiki. Uribuka ko muri Congo bari gutangira umushinga wo guhindura itegeko nshinga rya Congo kugira ngo Tshisekedi Tshilombo bamwemerere indi manda. Bavuze ngo ndabizi, yego urabizi, ariko ziko manda igenewe Tshisekedi Tshilombo itazaba ariyo manda ya nyuma kuri Tshisekedi Tshilombo. Ntabyo narinzi, tega amatwi mbigusobanurire. Amakuru yemeza ko muri no hinduka ry'itegeko nshinga rya Repubulika ya Congo icyo Tshisekedi Tshilombo ashaka cyane ari gusa nkaho batangiye bundi bushya guverinoma cyangwa batangiye bundi bushya ibijyanye n'amategeko agenga president. Niba itegeko nshinga rigiye guhindurwa, Tshisekedi Tshilombo azaba ryinjiyemo nk'umushya. Reka dufate ko yenda mu itegeko nshinga rya Repubulika ya Congo bazanzura yuko president ugomba kwiyamamaza cyangwa se umukandida president ugomba kwiyamamaza agatorwa muri iri tegeko nshinga rishya rya Congo azaba yemerewe yenda byibura manda 3 y'imyaka 5. Bivuze ngo Tshisekedi Tshilombo azaba yinjiye muri niveau cyangwa se niyo tuvuge gutya, azaba yinjiye mu cyerekezo gishya, azaba umukandida president mushya ku itegeko nshinga rishya. Bivuze ngo amategeko agenga itegeko nshinga cyangwa se itegeko nshinga ibyo rizaba riteganya Tshisekedi Tshilombo bizaba bimuriho nk'abishya. Uwo ntabwo nzimbo byo mubishya. Itegeko nshinga rishya rya Congo Tshisekedi Tshilombo azarginjamo nka president mushya urgengwa n'iryo tegeko bushya. Ntabwo azaza gukomereza ku itegeko risanzwe. Bivuze ngo niba azaba agenewe president wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo azagenewe manda 3, Tshisekedi Tshilombo mu gihe bundi asanzwe agenewe manda 2, ubwo Tshisekedi Tshilombo azaba agenewe manda 3 muri iyo tegeko nshinga. Bivuze ngo itegeko nshinga rya mbere azaba rishoje atangiye bundi bushya, aba afite indi myaka 15 gutegeka leta ya Congo. Murumva icyo Congo ishaka. Kandi ibyo gutora iryo tegeko nshinga bigomba gukorwa mu gihe uruhande rugenzurwa na M23 tutagomba kuzatora kuko ngo nta mutekano urimo. Amakuru yabanje kuvuga yuko M23 ifite umushinga wo kuba niba hatangiye itegeko nshinga cyangwa se hatangije impinduka y'itegeko nshinga rya Congo rimwe Tshisekedi Tshilombo izindi manda, M23 izahita idekarara intambara yeruye, izahita idekarara referendum no ku itegeko nshinga bakidekarara nka leta yigenga. Wibuke ko itegeko nk'iri ngiri ntiritorwa n'umutwe, ritorwa n'abaturage, kandi ibyo ngibyo gomba gukorwa nyine kuko hari amahoro mu baturage. Naho isatangira kumvikana icyorezo cya Ebola mu bice bigenzurwa na M23 ndetse muri turi muri rusange. Ibyaje gutuma bimwe mu bikorwa bihuza abantu benshi bisa n'ibihagaze. Bamwe bavuga bati ubwo umupangu Tshisekedi Tshilombo yateye muri isi kugira ngo uhungabanye cyangwa se maburizemo icyo M23 yapangaga, I don't know. Ariko kandi nanone M23 isidekarara intambara mu rwego rwo kugaragaza neza ko mu gihe Kinshasa gutegura ibi ngibi iyi referendum ishobora kutazaba kuko M23 ifite ubushobozi bwo zahita igera ndende muri Kasai ngakomereza ndani muri Kinshasa. Itegeko nshinga rya leta Congo ikaba itashobora kuzahinduka. Ari nacyo cyavuzwe muri iriya nyandiko ngo M23 yifuza ko haza leta nshya igerekenyira abaturage izana amahoro, umutekano n'ubutabera kuri bose. Bizaba ari umugambi wa M23 ahubwo upanze neza kugaba igitero kuri FARDC, nubwo avuga ko ari gusubiza igitero bazabagabweho. Mu gihe ibyo byo gusubiza ibitero zo tumaze igihe tubona neza ko bitana bamwana. Ninde batangiza intambara n'uyu bitana bamwana aho ngaho nukumva ibyo tubwiwe. Ariko M23 aricyo yapanze Tshisekedi Tshilombo yabitsari imbabura ishyushye, cyangwa se ubwo yenda niba riteguye neza bikaba ari umwanya wo gutsinda iyo ntambara. Urugamba byose yabishoboka. Nanjye ni reka ibyo nabyo mbiveho. Muri Minembwe hakomeje kuvugwa none inkuru y'umubabaro, ibitero biremereye cyane kwa civil abaturage ba Repubulika ya Congo mu Minembwe.
ibitero bikomeye biri kwibasira ibice bituwe. Abasivile benshi baricwa, abaturage bavanwa mu zabo ku ngufu, ndetse n'amazu menshi arasenywa mu duce dutuwe cyane twa Bidegu, Gakenge na Mikenye muri Kivu Amajyepfo, ndetse no mu gace ka Kibati mu nkengero zawo mu gace ka Masisi muri Kivu Amajyaruguru. Kuma twamaze kubibona n'amagambo yanditswe na M23 igaragaza ko ibitero bya FARDC atari ibitero byo kwihanganira, uko ari ibitero ngo biza mu buryo bubi cyane bugaragaza impinduka. Ibikorwa byakozwe n'ingabo z'impande zombi z'ubutegetsi bwa Kinshasa hakoreshejwe indege za kamikaze Kit 6 ndetse n'imbunda nini. Mu bitero bivuga muri Minembwe kuva ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu kugeza none tariki 3 n'ibitero by'indege za kamikaze ndetse na Kit 6, indege zigaba ibitero bikomeye cyane kuri ibintu bice byo muri Minembwe. Amakuru yemeza ko FARDC ibikora ishagwangana na M23 ngo hagarike M23 ku buryo bwa nyabwo. Gusa M23 nikagaragaza neza ko ivyo bitero biza ku mupangu wa Kisekedi Chilombo ngo mu kwica inzakarenganiza z'abasivili, nubwo leta ya Congo ibihakana. Donandi makuru, Congo ikomeje kurunda ibikoresho byinshi muri Walikale bimaze kwikubwira. Gusa mu mbunda za rutura Kinshasa iri kugura harimo n'indege z'indwanye. Amakuru akomeje gukwirakwira mu itangazamakuru byinshi by'Kinshasa nuko ngo bakira indege byiza mu bwoko bwa SU-35. Aya makuru aje aherekeza andi makuru y'amazi iminsi atangaje yuko ari intwaro nyinshi baguze mu gihugu cya Turukiya. SU-35 ni imwe mu ndege za gisirikare zakozwe n'igihugu cy'Uburusiya muri Sukhoi. Ni indege rutura zigaba ibitero ku rwego rudasanzwe kandi zakoreshwa mu buryo bw'uburinzi bw'ikirere. SU-35 muzumva cyane cyane mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Biba yari ibyanyabyo izi ndege Kisekedi Chilombo akaba yaziguze zongera ku bifaru ihunda za rutura byaguzwe muri Taliki. Bigaragaza neza ko uyu mugabo yateguye urugamba ruremereye. Gusa Kalemi ndetse na Kindu havuze izi ndege za F-35 byavuzwe ko zagezeyo ari za Angola. So byibuka ruvuze ngo yego, ntago bizwi neza ikizi ndege za F-35 zazigiye kuri gutaka bwa Congo, ariko se ntizihinga, ntizorora, ntizicuruza, nukurasa. Urugamba rushya birashoboka. Congo usibye nambara yo kuri tele ikomeje ni nambara nanone mu buryo bukomeye iyo twakita inambara politique. Congo iri mu rugamba muri la francophonie, irifuza kuyobora umuryango la francophonie. Tuniza ku itariki ya mbere Kamena na 26 mu rwego rw'ubukangurambaga bwa diplomasi uyoboye Repubulika ya Congo mu gushyigikira Madame Juliana Lumumba kwiyamamariza umwanya w'umunyamabanga mukuru wa la francophonie. Minisitiri uhagarariye Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ushinzwe francophonie n'abanyekongo mu mahanga diaspora, Bwana Crispin Mbanzu yakiriwe mu ruhame mu ngoro ya Carthage na nyakubahwa Bwana Kayisi Sayede, Perezida wa Repubulika ya Tunisia. Yategetswe na nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ngo President wa Congo. Minisitiri Crispin Mbanzu yashyikirije Perezida wa Tunisia ubutumwa bwemewe buvuga cyane cyane ku gushimangira umubano hagati ya Repubulika ya Congo na Tunisia ndetse n'ibibazo by'ingenzi zitanye isano n'ejo hazaza ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa n'uburyo bagomba guterera inkunga cyangwa se inkunga leta ya Congo. Meganiro zari hagati ya Madame Juliana Lumumba ku mwanya w'umunyamabanga mukuru bw'umuryango mpuzamahanga w'abakoresha ururimi rw'igifaransa, Perezida Kayisi Sayede n'umushyitsi we baganiye ku buryo bwimbitse ku mpamvu gushimangira uruhare rwa la francophonie mu bya politike, ubukungu n'umuco kugira ngo irusheho kugera ku byifuzo by'abaturage bagize umuryango ari ngombwa. Nyuma ibiganiro zagaragaje kandi ko hari ibitekerezo bihuriweho ku gikenewe cyo guteza imbere la francophonie ishingiye ku bufatanye yibanda cyane cyane ku bibazo bihari muri iki gihe cyane ifitanye isano n'uruziriko, uburezi, umuco, ufatanye mu bukungu, ibiganiro hagati y'ibihugu n'ibindi bigomba gushyirwaho imbaraga cyangwa se kwitwamo imbaraga. Binyuze muri aba bantu bo mu rwego rwo hejuru, Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikomeje ubuvugizi bwayo bwa diplomasi hamwe n'ibihugu bigize OEF kugira ngo habeho icyerekezo gishya cya la francophonie gishingiye ku buringaniro bw'ibihugu, ufatanya hagati y'abaturage no gushaka ibisubizo rusange ku bibazo by'iterambere rirambye. Kandi bigasa naho bari no kumvada n'ibi bihugu. Gitega amatora naho vumira itararenga, hari igihe bazanatsinda cyangwa se bakanatsindwa ntawamenye. U Rwanda ibihano bigomba kuvaho ibyafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uti ye Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mukantabana Mathilde yatangaje ko u Rwanda rukomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo rugaragaze kuri ingabo zarwo zikurirwe bihano zafatiwe na Washington kubera intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Itangazo ry'ibihano rya Amerika yafatiye u Rwanda byashyizwe hanze ku ya 2 Werurwe 2026 rishinja u Rwanda ufatanye n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, ibintu u Rwanda rwamaganiye kure cyane kuva kera kuvuga ko nta ruhuriye na M23. Abafata ibihano barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi, umuyobozi w'umutwe w'ingabo zasanzwe nyine muri RDF Brigadier General Stanislas Gashugi, n'umuyobozi wa division ya 5 y'ingabo z'u Rwanda General Major Rukika Lusisi, ndetse na RDF nk'urwego nyine rwa gisirikari. Bose bafata ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri OFAC. Ni ibihano byo ku rwego rw'ubukungu, aba bafatiwe baba badafite uburenganzira ku mitungo yabo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se imitungo igenzurwa n'umuntu uri muri Amerika, kuko ihita ifatirwa ikajya mu maboko y'ibiro za Amerika bishinzwe kugenzura umutungo mu mahanga, OFAC, Office of Foreign Assets Control. N'ubagenzura iyo mitungo, ubwo nimba hari umutungo Mubaraka Muganga afite muri Amerika, nta n'uwo yasenga mugenzura uwo mutungo, nabwo ntashobora kuwigenzurira. OFAC niba ugenzura nimba hari inyubako zibenda cyangwa se ibintu byongiza amafaranga ajya mu mufuko wa OFAC, urumva uburemere bw'ibyo bihano. Ubwo kandi kajya no kuri RDF nyiririsina. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru RCD, ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mukantabana Mathilde, yatangaje ko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Congo bishingiye ku bavuye mu Rwanda bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1944 bajya muri Congo gukomeza kwirakiza ingengabitekerezo ya jenoside. Mathilde yagize ati, hashize imyaka 32 habaye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, yahagaritswe n'abanyarwanda, murabizi, yahagaritswe igihugu cyacu kijya mu mahoro. Ariko nk'uko nabibabwiye, ingengabitekerezo ya jenoside ntabwo yapfuye, ahubwo yabaye nk'iyagiye mu bantu duturanye, ku buryo bavuye aho bamaze kwica bene wabo bagiye no kwica imiryango yo hakurya y'amazi muri Congo. Ati, ibyo rero nizo tukirwana nabyo, ariko ntabwo twabiretse gutyo. Tunabizi ko twari mu bijyanye no gusinya amasezerano na Congo, gusinya amasezerano Amerika yari yashyize hamwe, yase yahuje impande zose. Ati, ntabwo zafunze inzugi ibyo bihano, turacyabikurikirana, turacyabivugaho, barabikoze, barabifashe, ariko nyine ntabwo ari bya bindi umuntu ashyira amaboko hasi ngo amanike amaboko, ahubwo nibwo umuntu ahagarara. Ati, icyiza cyo kwizerwa nuko hari n'abanyamerika batemera ko biriya ariko byagombaga kumera, no gukomeza nyine mukorana n'izo nshuti kugira ngo n'ibyo bizaveho, cyane cyane n'amahoro hariya azahaze, kuko niyo babikuraho ubu ejo nanone ibindi byazakomeza. Ati, kubera ko kiriya gihugu gifite ibibazo byinshi cyane, ariko bagize imana babona igihugu iteka bazajya batuka mu rutogi kugira ngo bikureho ibizo byago byose biri ku isi, biri kuri terre. Ni izindi nshingano rero twafashe kandi zitari izacu, ariko twebwe tuzakomeza turwane, ntabwo tuzashyira amaboko hasi, kandi tuzatsinda mu buryo bwa diplomasi. Kurwanya akarengane abanyekongo bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi bakorerwa na leta yabo, cyangwa se hakaba ibera ko ibibazo byibasire M23, kuko M23 yarehereye kuri ibyo ngibyo gatuma batangiza umurwano. Nibyo byahereyeho bavuga ko u Rwanda ruri inyuma M23. Umutwe ni wo bimwe mu bihugu z'amahanga bishinja u Rwanda gufasha, ari nawo Amerika yaherereje ku gihugu cy'u Rwanda igafatira uruhano RDF. U Rwanda rwagiye rugaragaza kenshi ko ibyakozwe ari akarengane, kuko nta uruhuriye n'uyu mutwe, cyane ko ugizwe ngo n'abanyekongo gusa. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigashimangira cyane yuko uwo mutwe uterwa inkunga n'ingabo z'u Rwanda, ndetse muri uwo mutwe akaba ngo harimo ingabo z'u Rwanda nyinshi. Bavuze n'imibare 6,000 kugeza kuri 7 bya RDF, ibikoresho, inkunga y'amafaranga n'ibindi bihabwa M23 bitanzwe n'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu ntabwo biremezwa neza nimba ibihano bizavaho ryari, ariko icyo Mathilde yavuga nuko u Rwanda uticaye rukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bihano byafatiwe u Rwanda, byafatiye RDF bizakurweho, maze n'intambara muri Congo irangire, cyangwa se bayishakira igisubizo kugira Congo nayo bwayitekane, kuko nta nyungu u Rwanda rufite yo gutuma Congo idatekana, ahubwo bafite icyo barwanira bagihabwe, amwe mu mutekano uboneke muri Congo. Akabazo mubazani kamwe gusa, kugira amakuru yose y'ibyo tumaze kubona biri kuvugwa, twitega intambara y'umuriro muri kano karere mu minsi iri imbere. M23 ijye gupanura intambara kuri FARDC. Ese FARDC nayo ifite agatuza igiye kuriga imbere ya M23, maze bakumvana imitsi. Ibyejo ntabwo mbizi, ko ibyo munsi byo nakabimenye, natangiye kubimenya. Tegereza bwa sari imbere n'iminsi iri imbere byiduhakiye, tuzabimenya. Ubwe neza mahoro imishana amahirwe byo nkwivuriza uyu munsi wose. Sam
and shalom.